3 2 1. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودي قناة ملخص في المسلسل مهتمة بتلخيص الأفلام والمسلسلات الجديدة، ولو عايزين أفلام أو مسلسلات معينة اكتبوا لنا في التعليقات تحت. وعلشان تكونوا أول حد يشوفنا ويوصلكوا كل جديد ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نبدأ في موضوع حلقتنا عشان منطولش عليكم. هنتكلم النهاردة عن إعلان الحلقة 35 من مسلسل أسرار البيوت الموسم الجديد، وبيكم بدعمكم عايزين نوصل القناة ل1000 مشترك عشان نقدر نستمر. İlknur'un ailesi fakir değil miydi? Nereden çıktı? Ben mi gidip aile? Nereden çıktı bu avukat falan? Nereden buldular birisiyle konuşacağım? Öğrenelim bakalım kimmiş neymiş. Erkek biriymiş. Çok tehlikeli. Kadınları da kandırıyor. Çokmuş. Gece onun özeli. Alev, Karizmatik bir adammış. alev aldı buralar. Bunun böyle olmaması gerekiyordu ama ya. Anne! Bunun sadece bir tane kızı yok muydu? Güzel de kaptırmışsın ama ne belli ki ha? Nerede bulacağım gerekirse? Sen böyle mi bu? Avukat aradı. Yerden alacak ifadelerini biliyor mu? Bu İlknur'un ailesi fakir değil miydi? Nereden çıktı? Ben mi gidip aile? Nereden çıktı bu avukat falan? Nereden buldular birisiyle konuşacağım? Öğrenelim bakalım kimmiş neymiş. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبحب أشكر كل اللي بيتابعنا، واكتبوا لنا بتتابعونا منين في التعليقات تحت. وما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.